E kaupapa tēnei ai wakamana I te unga tāne, kia wakapakari o rātou wairua, kia tae rātou te ikoi I roto I tēnei ao me tō rātou mana. Arā ko mana, man, te ingoa o tēnei kaupapa ki te awa tupua nei. Ko Mahanga Williams te kai arataki o tēnei rōpū o Pūrongo is a supportive network. Accountability, they've taken on the tikanga of manami, of pono, and I say to them, hey, you got to walk that talk. When we're this kākahu, you know, you got to take on the kaupapa of the pono tika aroha whanangatanga. They're very clear what pono tika aroha whanangatanga looks like and what it is in the manami movement. Kei te whai atu a mana man I ngā tikanga no te awa tupua. Titiro mai ki roto I te ingoa ta mana. Mana man otirā ko ta mea nui, ko ta mana o ta tangata. Ka ako ngā tāne, ngā pukenga kia kore ai rātou e riro I te kōmuri au kinoa nō. Puretia kia mau ta mana e roto I tēnei ta taiao o ta maunga e tū mai nei, te awa e reri mai nei. Mo tia kai roto I tēnā he mana. Kia tū pakari te unga tāne me tō rātou mana. Ko te tino wainga o tēnei rōpū, ki ta whātoro atu te ringa o ta aroa, e roto I tēnei o ngā mea tāne. You could be pākia, you could be Māori, you could be, you know, Islander. Doesn't matter, we're all brothers. You know, and that's all we need is each other and our mana. The beauty of manami is that the brothers have been in the hinaki. They come here, they share strategies that help keep them out of the hinaki, and by them sharing online on social platform, it inspires others to stay out and they grab those tools. Mō tāne puru na ana aratatake I mau eretia ia e ngā priimana, engari ai tāna mā te kaupapa o mana man kua wetekina ngā ere. I've been going in and out of jail since 91, and well, I stopped going to jail 2015. So for 25 years, I've been going in and out of jail. And what that taught me was, hang on, bro, you're not actually a criminal, you're not actually a drug dealer, you're actually a father, you're actually a son, you're actually a brother. E tautoko iana tēnei kaupapa e te koro matua o Whanganui, a Hamish McDowell. Now is the time to set yourself free. From corporate to gangster, we're all in this together. I was really privileged to participate in a promo ad for Manami. When I showed it to the young boys at the A&E program, they all said, "Che matua, you're the gangster in the A." I says, nah, he the gangster. And they went, "Hey? No, you the gangster? No, he the gangster." And I'll tell you why he's the gangster, because he has power to change policy, and policy affects the way in how we live in society. Ko mana man te kaupapa e whakahoki ana te mana ki ngā tāne, e rapu ana I te tika, I te pono, me te rangi mārire. Eruera Rerekura, te reo o Te Uru. Through support and caring for each other, we become better men. Ko te reo